abebembeza basya abatorinwe kwebembera akakiiko ka tiimu y'omupiira gw'ebigyere ey'Ibanda District barimu Happy Herbert Mayanja ori chairman wa district otorinwe nka patron, Honorable Peter Agaba ori MP w'Ibanda Municipality otorinwe nka mukuru w'akakiiko. Ababiri aba nobo barabe batorinwe tibetabire mu rukiiko oru orubiire rumwe nkunzi by'emizaano okuruga omu district egi kandi nibagira ngu abatorinwe babiinemu obwesige. Omu rukiiko tufuna n'orw'enjawulo kukira aha mwaka ogwahwire, ahubwo omwaka oguhwire nk'Ibanda turakozire gye turarigendera mu group stages, kwonka this time round preparation ayi turiyo ntureba eriyo negenda omu maisho neba stakeholders boona bariyo mbiza on board discussion nungi kugira ngo nokuronda turebe ka twafune sente ezirikubasa kumara kuyamba tiimu yitu n'okufuna abazaani barungi kurebuka ngu edition age twareba kugira ngo tubasa kuperforming nangwa kukira na mwaka gw'2024 obu tukika final kugira this time round tubase no kutwara ekikopo. Nyenda kubahamiza kugira ngo ogwo murundi Ibanda ekikopo n'ekitwara abokuba turi very ready twetekanize munonga kandi n'ebiriyo nibiruga mu kakiiko nibereka ngu mazima Ibanda age edition teri nkeze nyuma nyo gakozirwe amasya ntugakira ishitugasembera omusambe takabasa kuruga Ibanda akaza kusambara mbarara ekintu kimwe kitiganisa munonga kandi osangana n'abasamba bumuka bagera mu okwepanka okora kikonkati yana amanyangu natekwa kusambira wabo mpira taine hana habuza kusambira mpira nyenchake natekwa kwereza respect abantu bo wabo. Chairman w'empaka za Ankore Cup Musya Osborne Mushabe na washikiro mu rukiiko oru kubasa kuhereza obukugu okutora n'abebembezi abino obubasa tugezo kugira ngo tushe obuhereza ombahagizi tubashobore ebiri kwetagisa omu tournament egi kandi kugira ngo tubase kugita nabo kugira ngo tuyeho gap yakuberiya hagati y'akakiiko na n'abahagizi akwantu twenda ngo buri district ebase kutunga sente tubase kureta abebembezi ba MPs ba LC5 na ba councillors n'abandi on board kugira ngo bahagire district zabo. Wareba mobilization ekuberiya omwankore district niyo district eyo kushashuze 15 abantu bakazishashura batarebire inyuma ahubwo kunda kwagira ikintu cyabo baturya batwanjura abashambi ba Bashiru baryaha ba Tembo baryaha ba Mavini bito gumwana wito wakigarama bariyo mu Uganda Premier League baryaha. Timu y'Ibanda District mu mpaka zo mwaka ogweza Ankore Cup eryo mu group ya kabiri erimukazo na Kiruhura kandi empakeze nizija kwiguraho ahabiro mukaga byo kwezi kwa mukaga aha muzano gwa timu ya Bushenyi District erikufitayisa Shema District omuru Bushenyi.